Jesus. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Hallelujah, Jesus. Our citizenship is in heaven in the name of Jesus. Hallelujah. And our Lord is coming back to take us. Amen. Hallelujah. Ang sa Diyo ang kaurang pagkineta. Hallelujah. नीले आसमां के पार जाएंगे यीशु नीले आसमां के पार जाएंगे यीशु हम मिलेंगे बादलों में। हम मिलेंगे
वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया जी। Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord, Papa. We welcome you in this place, O Holy Spirit. Take complete control over this room. Fill this place with your glory, O dear Holy Spirit. We welcome you in this place. Come, O Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. I love you, O Lord. I worship you, O Lord. Hallelujah. Shivaro Kantora Karalara Kamara
Hallelujah, Jesus, I love you.
सारे उपकार के लिए धन्यवाद, मेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। Jesus, we give you the honor, we give you the glory, O Lord, our Father. Teach us to love the Lord, O Holy Spirit. Hallelujah. Shikoro kontora karalara kam. Shikoro kontora karalara kamara kanto. Shikora baneke behandara karalara kamara kanto. We love you, O Lord, dear Jesus. We love you. You deserve all the honor. You deserve all the glory, O Lord, our Father. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Shihoro kontora karalara kamara kanto. Shikora bareke behandara karalara kamara kanto. Shikora bareke behandara karalara kamara kanto. Shikora bareke behandara karalara mara kanto. Shikora bareke behandara karalara mara kanto. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। सांसें जो लेता हूँ, ये जो देखो नया तेरी है ये दया, सांसें जो लेता हूँ ये तूने दिया, दिन जो
Hallelujah, Jesus. We give you the honor, we give you the glory, O Lord, our Father. Welcome you, Holy Spirit. Love us more than anything. Lord, fill us with your glory, O Lord, dear Jesus. You deserve all the honor, you deserve all the glory. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Shikoro kontora karalara kamara kanta. Shikoro kontora karalara mara kanta. Shikora bareke behandara 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 karalara mara kanta. Hallelujah. Examine our hearts, O Lord, dear Holy Spirit. Let us do according to the will of God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, we give you all the honor, we give you all the glory, Holy Spirit. And let Shekinah glory be in this place, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Shikoro kontora karala marakata. Shikoro kontora karala marakata. Shikora kandara karala marakata. Shikora barike behandara karala marakata. Shikora barike behandara karala marakata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. मेरे जीवन से तुझे आदर मिले
आराधना करो, दिल से आराधना करो, आराधना करो, दिल से आराधना करो, तेरी आराधना करो, दिल से आराधना करो। Hallelujah, 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 Jesus.
I just love you, Lord. I just love you, Lord. Oh, Señor, tu boca sábata. Tu mozo Dios, tu mozo Dios. Tu mozo moki, tu mozo Dios. Tu mozo sotwandar, tu mozo Dios, mozo pecoina. Jesus, Jesus mozo moki, Jesus mozo sotwandar. Jesus mozo pecoina. Come on, tell him. Lord, there is nobody like you. तुझे बशना निकोना मुझे देवा. मुझे हाथों तू कौमारता मुझे देवा. I lift my hands to you, God. You my shelter, Lord. Tu mozo asro saunesa, tu mozo porwaso saunesa. Hallelujah. Amen. तुझे रुस porwaso दोला. Amen. तुझे रुस विश्वास ठेवना मुझे देवा. Hallelujah. तुझ पर ही भरोसा है मेरा मेरे प्रभु. Oh, Shabbat Lebera, Hebase, Araki Lebera, Ematale, Matale, Masanatale, Base, Lekrese, let something new be released in this place today. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Something new, Lord God. Oh, faith arise in the hearts of your people, Lord God. Mama, do for something, Papa. Mama, do for something. Only God, hallelujah. Do so pavitra ussa nadu soki, so pipra, so ya tu ulpare, so pavitra ussa nadu Jesus. Hallelujah. So your sakya tu nadu Jesus janava. Let every chain be broken with the holy fire of God in the mighty name of Jesus. Hallelujah. So we be on the outside and praise something. Let every fear be gone in the name of Jesus. Hallelujah. So we be on praise something. Jesus janava rabashalere kere. Hallelujah. We belong to you, Jesus. Amen. Tu Jesus, amen. Sasumia. Amen. Tu Jesus, amen. Samuja deva. Hallelujah. Amen. Costly beyond sign and costly rosary. Amen. Beyond this on sign and Jesus. Hallelujah. Shabana maraba sekerebe. Lekeraba saraka sekerebe. Ramba sekeraba shan. Lavara sade nebatele nebasa naraba. Ramba sote neterebe. Fire of the Lord on this children. Fire of the Lord on them. Burning every snake, Lord, in the name of Jesus. Oh, it's no longer I, but Christ who lives in me. And the hour of now, मुझे victory Jesus वसा. Hour of now, मुझे victory Jesus वसा. 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 Uso सा, uso. Fire, fire. Wow, fire of the Lord. मुझे victory uso सा ने मत सो पवित्र आत्मा सो uso सा. I have the fire of the Holy Spirit in my body, in my body. Let Rebecca say, let it go, let it go. Come on, activate the fire of God in you. When the holy fire of God is in us, no evil can stand in our bodies. Hallelujah. 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 Pavitra uso माझ्या भीतर असा. Hallelujah. Hallelujah. माझ्या बॉडी मध्ये पावन जाण्याचा तुझ्या भीतर पवित्र आत्म्याचा उजवा असा. तुझ्या अंगात of costly fight from Sinai. Hallelujah. Rashakata Ramasete. Every tormenting devils, I command you, come out of this body. Out of this body. Out of this body. Out of this body in the name of Jesus. Come on, keep on praying, keep on praying, keep on praying. Jesus, 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 Jesus. God is raising up an army. God is raising up an army that will not fear any devils. Hallelujah.
सोडपणीला देव आपली फौज तयार करता जी कसल्याच सैतानाक भिवची ना, कसल्याच सैतानाक भिवची ना, कसल्याच वाईटाक भिवची ना. हालेलुया. कसलीच पिडेक भिवची ना. हालेलुया. हालेलुया. कसलीच पिडेक भिवची ना. आमकां देवान लांब जिवी दिला, लांब जिवी दिला. ओ रबा शंकरे कदे रबा सदे रबा सोच रे कैसे. Because my eyes are on you. I will not fail because my eyes are on you, Lord God. Shara Bakasikere Nene Messiah. Rabasika Manona Messiah. Hallelujah. तुझ में जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी. मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरी हर एक पल हो तेरी. तुझ में जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी. मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरी हर एक पल हो तेरी. तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं. तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना worship you. दिल से आराधना Just lift your hands and just love Him. Just love Him. Just worship Him. Worship You, Jesus. Worship You. Worship You. Forever You will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship You alone. Forever You will be the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship You alone. हमेशा के लिए तू है राजा, मिलकर गाएंगे
all the heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare to the beauty of the Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship you alone. Can we all sing it together? Forever you will be, forever the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, I'll gladly bow my knee and worship you alone. Come on, the presence of God is here, Misha. हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। Can we all sing it together? हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हमेशा, हमेशा के लिए। Come on, come on, come on. तू है राजा, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। Forever you will be. Come on, lift your hands and worship the Lord. The Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, I'll gladly bow my knee. Oh, Yeshua, and I worship you alone. Forever, forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee. Yes, anointing, yes, anointing, yes, anointing, and worship you alone. हमेशा, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे। Come on, sing it to the Lord. तेरी आराधना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। बंधन टूट जाते ही इस समय, come on, come on. है राजा, हम मिलकर गाएंगे। ओ लामा शमा लेवेट मारा सेंटर ने रमा काया मारा सेंटर, लामा समान चुबो रमा शेकले। हमेशा के लिए, forever and ever and ever. तू है हमारे God। तेरी आराधना once again, हमेशा के लिए। Come on,
Every cancerous cell, every malignant cell, I rebuke it. I uproot it in the name of Jesus. I curse that cancer in the name of Jesus. Hallelujah. I rebuke every kind of heart disease. Hallelujah. I curse every heart disease, heart-related disease. I rebuke that. Lung-related disease. I rebuke that right now in the name of Jesus. Everyone that's got a problem with your heart, I want you to put your hand on your chest. So let her get your heart though. Any heart-related sicknesses, your Lord is healing right now. There is a surgery done on your heart right now. Place your hand there. So it comes your cancer completion. Receive the healing. Receive the healing, receive the healing, receive the healing in the lungs, receive the healing in the lungs in the name of Jesus. Just receive healing for any part of your body. Come on. Kita sarke na tujhe koi, kita sarke kota cheez na bana. Kita sarke na te sarke zada. What is not right? It's getting corrected in your body right now. It's getting corrected. Receive it in your bones. Receive it in your bones, receive it in your organs. Just keep playing, just keep playing, just keep playing. Don't stop, because the healing anointing is here. I'm telling you, you will go out free from the pain. Yeah. All the advice. Such a so many to pain to the angatli. Healing anointing. There's a healing anointing in this moment. God is touching you. The fire of the Lord is in this place. Any part of your body, if there is any pain right now, oh, the King of Glory is healing you. I hear the Lord say frozen shoulder. The Lord is healing frozen shoulder right now. Pain. Hallelujah. Someone sitting at home, in the name of Jesus,
there is a blood circulation problem in your legs and the Lord is healing you. Some are watching from home right now. The Lord is healing your legs with a fire. Circulation problem as up. Now I'm healing you. My God, the Lord's healing you. The Lord's healing you. The Lord's healing you. Messiah. The Lord's healing you. Oh, every demonic powers that have taken charge of your legs, I command it, leave her, leave her, leave her, in the name of Jesus, thy son, every demonic entity causing pain in her body, I command you, leave her. Sorry that you could so much pain by some. No one be good in it. Oh, this is the hour, this is the time, this is the moment of the Lord. You are carrying the glory of the Lord. You are carrying the presence of the Lord. Hallelujah. The Lord's healing something about your womb. There is something about your womb. The Lord is healing that. I also see the uterus having some sort of problem with the uterus that is causing excessive bleeding. Every month it's causing excessive bleeding. So the Lord is saying, I come here to heal you. I am here to heal you. Just come to me, daughter. Just come to me. I'm healing you. The irregular periods, the Lord's collecting it. Put your hand wherever you're having the problem right now. Put your hand on your stomach. Put your hand on your ovaries, uterus, whatever. The Lord is fixing that problem inside. He's correcting the monthly periods. Even people watching online, you're getting healed. Hallelujah. Hallelujah. Shabbat.
marriages, married couples fighting, and I see there is some kind of an emotional breakup. Not a real breakup, but some kind of an emotional breakup that has already happened, and there is a misunderstanding between you. Kazari chintana podeta ki zogi zala misunderstanding zala argument zala asa khore podi separate zaun kana pon monatlan tutlele asa to the trust tutlala asa te mogaslo te feeling asle te atana pon chizu muntai velar outcome te koi ni unkala. He's healing you. He's giving you understanding. He's giving you wisdom how to handle it. Sorgichi buddhi tuja bidoni eta koshe tohen ye solve korche tuja karache problem. The Lord is giving that, and as you lift your hands, you can even say that over your marriage. Tu changa karta hai, tu changa karta hai. Yeshu tu changa karta hai. Tu जीवन देता है, tu जीवन देता है. Any relationship that has been broken. Any relationship that has been broken, the father, the mother relationship with the children is broken. The Lord is fixing that, healing that. Can you just lift up your hands and just release this word over your family, over your situation right now, over your marriage? चंगा करता है, तो चंगा करता है, यीशु तो चंगा करता है, तो जीवन देता है, तो जीवन देता है, यीशु तो जीवन देता है, तो चंगा your hands lifted. Thank you, Abba. Thank you, Abba, for this taste of your divine presence in this place. Yes, I get you to charge you upon us. आणि आमका कितें जाय तू आज तो आमकां सगळें मेळटा सुम्या. तू ही काफी है मेरे लिए. तू ही काफी है मेरे लिए. तूच म्हाका पुरो सुम्या. You are enough for me. నీ మాత్రం మది నేనెక్కాను. నీ మాత్రం మది నేనెక్కాను. You are more than enough for me. Shadabana. You're more than enough for me. Tus puramaka. Tus puramaka. Honor your presence. We reverence your presence. Thank you, Holy Spirit. Let us be seated in His presence. Amen.
Thank you, Lord. Stay in His presence. मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरे कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। मेरे कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरे सोच से भी बेहतर हो तुम। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। हालेलुया, हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, 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 हाले हाले हालेलुया। आहट में बनी राहत हो तुम, जीवन की बनी चाहत हो तुम। आहट में बनी राहत हो तुम, जीवन की बनी चाहत हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल
worship you. We worship you. Tu causa soportar vivo. Tu ci oslo corazza. Tu causa shanti chakura. Tu shemukara soportar. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. It's all about loving Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba, अंगसर आईने सोगले सनक. तुझे मोइने इतले बोरे. कि त्यांचे जीवित इतले बदलतले. कि पयलीच्या भाशेन त्यांचे चिंतप आसना. Their life will never be the same. Fill them. Fill us with your glory today. Fill us. Fill us with your glory. Fill us with your glory. Fill us with your glory. Shabara hamatara sebara hamatele. Shabara kabara sentormatore sebara hira. Sammatera kete kete namoshaya. Namatiri seri di labakaya. My God, my God, my God. Tujimoima, 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 zombie. Tujimoima, zombie as a girl. Bashamama, Shaba. Oh, Lakamatie. Save my time. Let my gaze be upon you always. Let my gaze be upon you always. You are the King of glory. Zabrane marataneta marandele mate. Rakime menekete menekete bara. Metara matara. Zebrekiti baya. La porash kaladier. Oh, shamana. Redo matara. Receive that. There's a stirring up in your spirit. Jagade हमको. Jagade. हमारे आत्मा में fresh fire. ताजगी लाओ पिता. Fresh, fresh, refresh them today, refresh them today, fresh fire. I hear the Lord say, the glory of the latter house will be more than the former house. Jimoima आता तू पडेपाचे असा तुझ्या जीवितान ते पहिले केना पळोक ना ते भाशेन तुझ्या जीवितान देवाची मोहिमा येतली. Maranda barasi barrendele mekede brasho barratele kete. Zera kete. Holy, 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 holy. Shama mama shala rakate.
To whom shall we go, Lord? You alone have the words of eternal life. 고향이 원정 소녀 투자스나게 아성부터 사스나자 지문다자 고향이 원정 हम किधर जाए प्रभु जाए तो हम किधर जाए तेरे पास ही है वचन अनंत काल के जीवन का वचन तेरे ही पास है तू ही वो वचन है you are that word to whom shall we go You are the thirst, you are the stream, you are the hunger living deep inside of me. You are the bread that satisfies, you are provision for the journey of my life. You are everything I need. You are everything I need. तू प्यास है, तू जल है, तू ही भूख है जो मेरे अंदर है. तू रोटी है जो तृप्त करता है. तू सब कुछ है जिंदगी के सफर के लिए. तू ही सब कुछ मेरे लिए. तू ही सब कुछ मेरे लिए. Teach us to love you. Teach us to put our gaze on you. आमची नदर तुझेर हाडूंक कशी काय. What's happening at this moment is everybody's spiritual gaze is on Jesus. आमची नदर आत्मिक नदर ह्या वेळार ताचेर आसा. ताका लागून देवाची महिमा ह्या वेळार दिसली पडटा. जेन्ना आमी मनशांक पळयतात तेन्ना आमी चुकतात. पूण जेन्ना आमी देवाचे नदर घालतात तेन्ना ताची महिमा देवान आमच्या जिवितांत येता. Do you understand? God doesn't want anybody else to get the glory. Only Jesus. Only Jesus deserves the glory. This is His glory. This is His work. You just close your eyes. Don't worry about what others are, what is happening to them. The Father is already preaching to you. Say, say, you are the thirst, you are the stream, you are the hunger living deep inside of me. You are the truth
that satisfies. You are provision for the journey of my life. You are everything I need. You are. What came down from your generations? The negative things you have received from your generations can become a hindrance to your present moment. जे कितें आमी पुर्वजां कडसून घेतलेले आमच्या जिवितांत, आमच्या आत्मिक जिविताक एक आडखळ जावंक शकता. पण जरी तर तू जाणा देवान तुका अधिकार दिला, जाल्यार ह्यो आडखळी तुवें पयस करूंक जाता. कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं ही पदवी आनी अधिकार बापान तुका दिल्लो आसा. We don't have to wait for someone to come and lay hands on us. The power of God lives in you. We don't have to wait in a slave mentality. अशें चिंतून की सैतान म्हाका सतायता, आमी सैतानाची गुलामां न्हय. Please understand, we are not the slaves of Satan. हम शैतान के गुलाम नहीं हैं. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं. We are free by the blood of Jesus. जोरी तौर एका प्रिजनरक, एक कैदी को अगर ऑलरेडी छुटकारा मिला है, आप सोचो एक कैदी का बेल ऑलरेडी हुआ है, उसको ऑलरेडी उधर से निकाला गया है, ऑलरेडी उसको छुटकारा मिला है, और वो जानता नहीं है कि उसको छुटकारा मिला है. हमेशा वो कैदी रहेगा. सस्मता जेलींतलो भायर काडपाक ऑलरेडी ताची किंमत फारीक केल्ली आसा, आनी त्या जेलींत आसलेल्या मनशाक खबर ना ऑलरेडी ताका सुटका मेळ्ळ्या म्हणून. तो सदांकाळ ते जेलीनूच उरतलो, ताका भायर सरपाक जावचें ना. कित्याक ताच्या मनान सावन तो कैदी आसा. Something about this mic shifting. Hallelujah. Hallelujah. You are understanding what I'm saying? Hallelujah. What God is doing over here. The minute you get your mind on the physical things, you lose track of what the Spirit of God is saying. Stay on track, okay? Stay on track. God is going to speak to you. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Isaiah. I'll tell you which chapter. देवाचे उतर गरजेचे. Amen. Who can say amen? Glory to you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Lord. Isaiah 43. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You heard the saying, give a man a fish, you feed him for a day, but teach him how to fish, you feed him for a lifetime. Sosmale? Konkani bhashan sosmale? कोणाक नुस्तें दी एका दिसाक ताका जेवण तो जेवतलो बरे भशेन पूण ताका गरोवंक शिकय नुस्तें दवरूंक शिकय पुरे लायफ भर तो जाणा नुस्तें खंय मेवता कशें दवरपाचें तें Hallelujah. We have become so dependent on others. आमी इतली पास्टरांचे डिपेंडंट आसतात ब्रदरांचे डिपेंडंट आसतात प्लीज डोंट टेक इट लायक सिस्टर आतां आपल्याक म्हणटा प्लीज डोंट से लायक थिंक लायक दॅट ओके आमी मनशांचेर इतली डिपेंडंट जातात की आमी वाडोना आमकां वाडोंक जाय न्हू आमचें आत्मीक जिवीत आमी वाडोंक जाय वी हॅव टू ग्रो एकच उपाय हा गिव मी दिस डे माय डेली ब्रेड जेन्ना ब्रेड तूं खाता ओ ब्रेड ही रोटी ह्यो ओंडो तूं खाता तेन्ना तूं वाडटलें Hallelujah. Hallelujah. If you don't eat this bread, you will not grow. So God has come down. The living bread has come down. He says, eat me. Drink. Eat and drink from what I am giving you. खा आणि पिये आणि तुझ्या जिवाक घोटाय मेवतली. जेन्ना तुका घोटाय मेवता तेन्ना तूं तंदुरुस्त आसतलें. Hallelujah. Spiritual health तुझी बरी आसतली. ई बाकोर खायत जाल्यार तूं this bread if you eat you will be healthy. Hallelujah. Hallelujah. In fact, God's word is not only health to your spirit, it is also health to your bones. देवाचे उतर तुझ्या आडांनी भितर वयता. देवाचे उतर तुझ्या लंग्सान तुझ्या हार्टान भितर वयता. Amen. It's going inside you and it's healing you. God's word is healing. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 43. Everyone, verse 7. Everyone who is called by my name, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Okay? Everyone who is called by my name. Mocha navan zamka haven ulo malla. Okay? Mocha navan zamka haven ulo malla. Zamka haven moche moini khatir rotslan. Listen to this word. Aven tanka gollan. Aven tanka gollan. I have formed him. I have made him. Okay? Take you to one scripture, then I'll come back to the scripture. Isaiah 43 verse 1. Look at this verse. But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Hallelujah. Hallelujah. Ata
अशें म्हणटा तूं सोरिस्पोड जाणेन तुका रोसला. जाकोब देवान तुका रोसला. सगळीं म्हणा देवान म्हाका रोसला. आता तुम्ही जाणा जावपाक जाय जाकोब. ओके हांव जाकोब ना न्हू, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. जाकोब ताचे अर्थ म्हणजे मिनींग ताचे कितें. जाकोब म्हणजे धोकेबाज, फोटकिरो, नागोणो, चीटर. ओके जाकोब म्हणजे चीटर. सो God is speaking here to Israel. Okay. But before Israel was Israel, Israel first was Jacob. Israel घडून येवच्या आधी इस्रायल पहिले जाकोब आसलो. समजता? देवान जाकोबाचे नाव चेंज केले आणि ताका नाव इस्रायल दिले. समजता? आम्ही जन्मान जावन चीटर, जन्मान जावन आम्ही जाकोब. सगळी जाणा देवाचे उतर सांगता जेरेमाया 17. कोण जाणा मनशाचे काळीज, मनशाचे काळीज व्हडले फोटकिरे, एक मारेकार फोटकिरे काळीज हे. या मनशाचे काळजा कोण ओळखूंक शकता. घातकी हे काळीज. जल्मान जावन सगळी म्हणा जल्मान जावन, जल्मान जावन आम्ही पाटकी जल्मली आणि आम्ही सगळी जाकोब आसली. थँक गॉड आसली. आमेन. चिट्टर आसली, चिट्टर फोटकिरी आसली, पाटकी. So now, everyone say now. Thus is the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel. So जेन्ना तुका देवान रोचलो, आपले खातीरूच रोचलेलो, पूण ताचे उपरांत ताणें तुका घडलो. He formed you, He shaped you. कळ्ळें? फॉर्म करता कसो कुंभार एक मोडकी करता, माती घेता आणि बोरी ताका शेप दिता. राईट? त्या व्हीलाचेर घालता आणि ते घुमडायता आणि ताका आपल्या हातींनी ताका बरी शेप दिता. राईट? आणि ते मातयेक दुखता, ताका घेता आणि बरें धाडायता ती माती आणि ती माती आय 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 करता आणि त्या व्हीलाचेर ताका घालता आणि आपल्याक जाय तशें तो कुंभार ती मोडकी करता. है ना? ते भाशेन देवान तुका घडला. पहिले तुका रोसले आणि मागीर तुका घडले. यू आर गेटिंग इट? आणि अजूनही घडीत आसा. He's still working on me to make me what I ought to be. You know that song? Okay. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Amen. तू भियेनाका. हांवें तुका रिडीम म्हणजे कितें? हांवें तुका विकते घेतला, तुका सोडयला. हालेलुया. तू भियेनाका. हांवें तुका सोडयला. कुशीक आसा तेका सांग तू भियेनाका. देवान तुका सोडयला. सोडयला म्हणजे सोडयला. समजले? तुका फ्री केले. Amen. So तू भियेनाका. Do not fear. तुझे नाव घेऊन हांवें तुका आपयला आणि तू आता म्हजें. You are mine. Okay? सगळी म्हणा हांव देवाची. Praise the Lord. Hallelujah. Now everybody likes the second verse. When you pass through the waters, I will be with you. Through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned. Nor shall the flames scorch you. Yeah, I want to claim that promise. उज्यान चलताना म्हाका कांय जावचें ना, उदकान चलताना बुडचें ना. Everybody likes the promise. The promises are good. And really nothing is going to happen to you. But कित्याक लागोन देवान तुका घडला? Okay? Now go to verse 7 of the same chapter.
Everyone who is called by my name, सगळ्यांची हांवें म्हजें नांव घेवन आपयलां, whom I have created, हांवें तांकां रचलां, कित्याक लागून? For my glory. मैंने तुझे रचाया है क्यों? मेरी महिमा के लिए. Hallelujah. Now this will not sound so powerful to you until you know what is the meaning of God's glory. You have to know. म्हजे मोहिमे खातीर हांवें तुका रचलां. मोहिमा म्हणजे कितें? What is that? What is the glory? What is the glory of God? देवाची मोहिमा म्हणजे कितें? Let us see that. First of all, glory means there is one word. There is one word in Hebrew that says kabod. Kabod is the weight. Okay? The heaviness. The weight of God. Okay? It cannot be put in words. In utrani kalpak zaina. So I'll give you a simplified version of this. Okay? Shekinah kabod is the weighty presence of God. Okay? The weighty presence of God. So when God's presence comes, like today, Kevin was saying, Shekinah. Shekinah presence. Shekinah glory. Let your Shekinah glory come. म्हणजे कितें? देवाचे प्रेझन्स येता तेन्ना आमच्या अंगाचेर एक भारीपण कशें येता आनी आमकां घसघशीत रडोन येता आनी आमच्या अंगाचेर अशें दिसता की कितें तरी आमकां जाता, आमकां सोंसमना. ते देवाचे वेटी प्रेझन्स. ओके? इट इज अ प्रेझन्स. म्हणजे देव ह्या जाग्यार आसा म्हणून देव आमकां दाखोवन दिता. ओके? But what exactly is God's glory? The definition. It is the visible manifestation of His infinite beauty, His perfection and majesty. समजले? देवाची महिमा म्हणजे, please listen to this word. Okay? देवाची महिमा. सगळे म्हणा देवाची महिमा. God's glory. When you see God's glory, it is the visible manifestation. Okay? दिसती पडटा देव आपले महिमा दाखयता. म्हणजे कितें? ताची सोबिताय. सगळीं म्हणा ताची सोबिताय. ताची सोबिताय. ताचो मोग. सगळीं म्हणा ताचो मोग. ताची शक्ती. ताचे बळ. His power. His strength. His beauty. Infinite beauty. म्हणजे ताची सुंदरता इतली आसा, इतलो सोबीत तो, ताका कंपेयर करूंक जायना. उसको तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ. वो इतना सुंदर है. आमेन. मेरे कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरे सोच से भी बेहतर हो तुम. आमेन. He's so big. He's so mighty. तो इतलो व्हड तो जावन आसा. तो इतलो पदवेदार जावन आसा. हालेलुया. आणि जेन्ना तो एका जाग्यार येता तो आपली मोहिमा दाखयता. म्हणजे कितें? देव आपली पदवी दाखयता. देव ह्या जाग्यार आसा म्हणून आमकां कळोन येता. इट इज द विजिबल मॅनिफेस्टेशन. युअर बॉडी कॅनॉट कंट्रोल इट. देवाची मोहिमा येता तेन्ना देव पेखयणार म्हणून लोकांक कळोन येता. देवाची पदवी मनशांक कळोन येता. देवाचो मोग मनशांक कळोन येता. दॅट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमी जगतात ताची मोहिमा आमकां दिश्टी पडटा. कितें तरी जाता ह्या जाग्याचेर. हालेलुया. कोण तुमचेर हात धरिना, पूण कितें जावन येता त्या जाग्याचेर त्या वेळार देवाची मोहिमा येता तेन्ना. हालेलुया. That's the glory of God. His holiness. तो इतलो पवित्र. He's so holy. So when He comes in a particular place, you can't help it. You just worship Him. जेन्ना आमी जाणा तो आसा, your song now becomes worship. Song does not mean it is worship. But when God comes, your song turns into worship. So Smita, when God's glory comes, everything changes. देवाची मोहिमा येता तेन्ना तू तुकाच विसरता. तुझी पिडा तू विसरता. तुझे कष्ट तू विसरता. आता तू एका डिफरंट atmosphere and भितर सरता. You have entered the atmosphere of God's glory. देवाची मोहिमा आसा ह्या जाग्यार म्हणून तुका कळटा. हालेलुया. And believe me, you are here at the right place at the right time. Hallelujah. आणि आज तरी शिकून तुझ्या भितर वयता जाल्यार believe me, I'm telling you the truth. God is about to do a miracle in your life. देव तुझ्या जिवितार एक चमत्कार करपाचो आसा आणि तू जावन आसा
સાથે ચમત્કાર. You are the miracle. Don't seek for outside miracles. The miracle is you. So સ્મતા તું જાવડા સાથે અજબ. You are that sign and you are that wonder. And if you receive this word, He's turning you into a sign and a wonder. Hallelujah. It represents, His glory represents the sum of all His divine attributes. Whatever He is, such as love, justice, and the power put on display. Hallelujah. Essentially, His glory is the radiance of His holiness, revealed for humanity to experience and behold. It's the radiance of His holiness. Hallelujah. You know, when Jesus walked to Peter, Jenna, Simon Pedro, आखी रातभर ताणें नुस्तें धरपाचो प्रयत्न केलो, ताका नुस्तें मेळोंक नासलें. पूण जेन्ना जेजू ताका सांगता वच आनी तुजे पागेर दोरयान खोलायन तूं दुसरे सायडीन घाल म्हणून ताका सांगता. ओके, सिमा पेद्रू ताका सांगता हांवें ऑलरेडी ट्राय केलें आखी रातभर पूण म्हाका एक पासून नुस्तें मेळोंक ना. पूण तूं सांगताय म्हणून हांव वयता. आनी तो ही गोज, तो वयता दर्यान आपले बोट घेवन, आपले पागेर घेवन. ही टेक्स द नॅट एंड ही टेक्स द बोट. ही गोज जेजून सांगला म्हणून. एंड देन यू नो वॉट हॅपन्स. तूं जाणा मागीर कितें जाता तें. देवाच्या जेजूच्या एका उतराक लागून इतलें नुस्तें मेवता. ही गेट सो मच दॅट ही हॅड टू कॉल अदर पीपल टू हेल्प हिम. ताका हेल्प करचें पडलें कित्याक ताका इतलें नुस्तें मेवलें. आनी जेन्ना तो येता पोत्तून जेजूशीन तो बागाव घालता. जेजूशीन म्हणटा डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड फॉर आय एम अ सिनफूल मॅन. हांव पातकी सोम्य म्हाजे सोडशिलो गॉड. सॉरी, वॉट हॅपन? द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ पीटर. And so, देवाची महिमा पेट्रूस सांकारीक आयली आनी ताच्या काळजान भितर कन्विक्शन आयलें. हांव पातकी सोम्या, मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो जा. How many are understanding that? देवाची महिमा. सगळी म्हणा देवाची महिमा. Hallelujah. Hebrews 1 verse 3. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm building this thing up as the Lord is leading me, so please stay. Hebrews chapter 1 verse 3. Who being the brightness of His glory, everyone say glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. Hallelujah. जेजू जावन आसा संपूर्ण रूपकार बापाचो. जेजू जावन आसा मोहिमा. हालेलुया. स्वर्गीचो बाप कसो आसा तसोच जेजू आसा, कित्याक जेजू आनी बाप एकूच जावन आसा. हालेलुया. Jesus is God, and because people could not see God directly, Jesus had to become a man. देव मनीस जावचो पडलो, कित्याक मनशाक आपल्या पाटकी रूपान पवित्र देवाची नदर घालूंक जायनासली. Are you getting this? Please listen. Please understand this. मनशाक आपल्या पाटकी सोयबान पवित्र देवाची नदर घालूंक जायनासली, कित्याक मनीस पाटकी आसलो. Romans 3:23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God. रोमकाराचे 3रा विस्वर आणि 23वी वळ आमकां सांगता सगळीं चुकल्यान, सगळ्यांनी पातक केला आणि देवाची महिमा तांकां चुकल्या. हालेलुया. सो संवसारांत जो कोण मनीस आसा सगळ्यांक देवाची महिमा चुकलेली, कित्याक आमी पातकी देखून, कित्याक पातक आसा तुजो देवाची महिमा येवपाक जायना. हालेलुया. See, that teaching is important. I have to teach you this word. The glory of God is not about just shaking and falling. When God's glory comes on a person, his life changes. देवाची महिमा खरेच तुझ्या जिवितान येता तेन्ना तुझे जीवित बदलतले. You will not remain the same. Hallelujah. Jesus is the express image of God.
जेजू जावन आसा महिमा देवाची. देव कितें जेजू भितर जेन्ना आमी जेजू पळयतात आमी देवाक पळयतात कित्याक जेजू जावन आसा देव. ही इज गॉड. यीशु मसीह परमेश्वर है. जब हम उसको देखते हैं हम परमेश्वर को देखते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं. हालेलुया. सो जेन्ना आमी जेजू पळयतात आमी सगळे पळयतात की जेजू भितर की देव कितें देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा पदवी, देव जावन आसा पवित्र. ही इज परफेक्ट, ही इज फेथफुल, ही इज ग्रेशियस, ही इज compassionate in everything you see in the person of Jesus. Hallelujah. Because Jesus is the glory of the Father. Hallelujah. Jesus is the glory of the Father. He is exactly like the Father. Hallelujah. So सुवामाच्या पहिल्या अवस्मरणाने 14वी ओळ आमकां सांगता अशुद्ध जो देवाठाय आसलो आनी अशुद्ध जो देव जावन आसलो अशुद्ध मनीस जालो ताणें एक कूड घेतली आणि ह्या संवसारांत आयलो. And Apostle John says we beheld his glory. आमी ताची महिमा पळयली आमच्या दोळ्यांनी आमी देवाची महिमा पळयली. Hallelujah. They saw him, they gazed upon him, they touched the glory of God, they saw the glory of God because the glory of God was Jesus. So आमी देवाक पळयलो देवाची महिमा पळयली. He manifested himself. Hallelujah. देव मनशामध्ये येऊन देव विजिबल झालो. जो देव मनशाक दिसती पडनासलो तो देव आता दिसती पडलो या संसारान आयलो. That is why they called him Emmanuel. एक आंकवारी गोरबे सातोरी आणि तू ताका नाव दवरतले Emmanuel म्हणजे देव आमचे मध्ये. Hallelujah. देव जो मनशाक दिसती पडनासलो आता मनशाक दिसती पडलो कित्याक देवान एक कूड घेतली. He said we beheld his glory. We gazed upon him. देवाची महिमा आमी पळयली आमच्या दोळ्यांनी. I pray that the Lord changes our lives through this word. There is a scripture that says, I am the Lord, there is no other. And my praise I will not give for carved images. My glory I will not give to another, neither my praise to carved images. I think that verse is in Isaiah. Can somebody find me that word? Hallelujah. 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 I am the Lord, there is no other. My praise I will not give to another. My glory I will not give to another. Find that word quickly. The reference. Somebody found it? Isaiah 42:8. Thank you, sister. Please read that. I am the Lord, that is my name. Also put it that there. Emoji now zaun asa. My glory I will not give to another. Mochi moima. Aw dusryak diucho na. Not my praise to carved images. I will pause on this a bit. I will talk on this a bit. It's okay. Just bit. Praise the Lord. Hallelujah. Aw sod podvedar dev. Kon munta? Dev munta. Okay? Mochi moima aw dusryak diucho na. Okay? He is very particular. Mochi moima je aw asa. So aw asa je mochi moima asa aw dusryak diucho na. I'm not going to give it to another. Okay? Not my praise to carved images. मोजी जी आर्गां आसात जी तुमी म्हाका दिवंक जाय
ती आर्गां तुवें दुसऱ्याक दिवंक हांव दिवचो ना. जे म्हाका फावो तें दुसऱ्यांक तूं दिवनाका. हांव तशें करून तुका दिवचो ना. We always think that an idol is something that we make out of mud and stone and wood and gold and silver. आयकून घे. आमी चिंतात की मुर्ती म्हणजे कितें. हांगा कितें कोंकणीन कितें म्हटलें जाणा. हांव सोड पळयता देव हें म्हजें नांव. मुशी मोहिमा हांव दुसऱ्याक दिवचो ना. न्हय म्हण म्हजें आर्गां मुर्तींक घोडलेल्या मुर्तींक हांव दिवचो ना. सो मूर्ती म्हणजे आमी चिंतात फकत लाकडाची, भांगराची, चांदीची, मातयेची मूर्ती. ना म्हज्या मोगाळ पाव पडना. This is only one type of idol. When you give importance to anything apart from God, you have made that thing your God. You have made that thing your idol. कितेंय वस्तूक तूं सुबेज इम्पॉर्टन्स दिता देवा परोस तेका तुवें तुजी मुर्ती केली. Are you getting this? Please understand. देवाक नाका आपली मोहिमा कित्याकूच मेळलेली. देवाक नाका आपली आर्गां आनी कित्याकूच मेळलेले. सो आमी जायते पडी चिंततात एक मुर्ती म्हणजे एक फकत एक लाकडाची इमाज और एक मातयेची इमाज ना. जेन्ना आमी आताची एग्जाम्पल ये सगळे लागीं आसा हे सांगपाची गरज ना हे कितें तें. हा जेन्ना आमी हाका सुबेज मान दितात, सुबेज इम्पॉर्टन्स दितात, हाका सुबेज वेळ दितात, जितलो वेळ आमी आमच्या देवाक दिनात तेन्ना हे म्हजें आयडल जाता, इमाज जाता. ही हाका हांवें म्हाजो देव केला जेन्ना हांव हाका सुबेज वेळ दिता. आर यू गेटिंग इट? हांव म्हजी मोहिमा शेअर करी. He does not share his glory. So what do we do? Wow! 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 I've got this word. Wow! How? Wow! I've got this word. Your wow is good, but nobody else deserves that wow like he does. Hallelujah. तेका जें आमी दिवंक जाय. You are so amazing. You are so beautiful. हाका लागून Psalms 19 verse 1 says, all heavens declare the glory of the Lord. आके आसमान परमेश्वर की महिमा दर्शाता है. आसमान, आसमान को देखो. आज देखा है, आज देखा है क्या? जो इलाइजा है ना, इलाइजा एलिया है, एलिया टाइप लोग देखेंगे आसमान को. क्या समझे? नहीं समझे? जो एलिया के टाइप लोग हैं ना, वो आसमान को आज देखेंगे और कहेंगे आ रहा है. सस्मता. Hallelujah. Okay, I'm getting your interest now. Teaching rather than a teacher, the teaching part becomes boring. But when I try to bring some, okay. Elijah देवाचो सेवक. Okay, देवाच्या आजीपणान आसतालो. Hallelujah. देवाच्या आजीपणान आसतालो तो. Okay, आणि देवाचे नदर घालतालो, देवाचेच आयकतालो. He was so focused. Everyone say focused. We are not focused. That's why we cannot hear God. आमकां आयकूंक येना देवाचें. आमकां दिसती पडटा देव कितें दाखयता. कित्याक आमचे दोळे हिंगा थिंगा हे मुर्तीचे ते मुर्तीचे. घरांत टीव्ही आसा ती तुजी मुर्ती जाता. तेकाय पळयता, हेकाय पळयता, तेकाय पळयता. आमचे दोळे सगळ्याक आसा. पूण इलायजा देवाच्या आजीपणान आसल्यान ताचेर नदर मारतालो. The Bible says in 1 Kings chapter 18, Elijah in chapter 17, Elijah the Tishbite
He was in the presence of God. देवाच्या आजीपणान असलो तो. आणि जेन्ना तो तिजोसान भायर सरलो, देवाचे उतर घेवन भायर सरलो. हांव सांगल्या बोगाट पावस येवचो ना. Audacity to tell that. Because he knew what he was talking about. Until I say the rain will not come. Hey, कौन है तू? आओ सांगल्या बोगाट पावस येवचो. कौन है तू? I am Elijah. I am the one who stands in the presence of God. देवाच्या आजीपणान उभा असता. That's why he could tell that. आणि त्याने म्हटले पाऊस बंद झाला. त्याने म्हटले आणि पाऊस बंद झाला. मागीर वेदर फोरकास्ट येवपाक लागले. ऐसा नहीं लगता कि बारिश आएगी, ऐसा नहीं लगता कि बारिश आएगी. सब चले गए, सब बादल चले गए, ऐसा नहीं लगता कि बारिश आएगी. इस साल हम सूखे सूखे मर जाएंगे. इस साल हम खाना रोटी नहीं मिलेगी. इस साल हमारे सारे जानवर मर जाएंगे. इस साल हमारे खेत सब चली जाएगी. वेदर फोरकास्ट. बट इलाजा, जेन्ना इलाजान म्हटलें पावस येवचो ना, पावस बंद जालो. जेन्ना देवान ताका सांगलें आतां पावस येतलो, वचून सांग. सो तो वयता, दोंगरार येता आनी मागणी करता. You said you will send the rain, now let the rain come. तुवें सांगलें पावस येतलो, पावस येवं दी, पावस येवं दी, पावस येवं दी. आसमान पळयता. जे पळय कोण इलाजा भाशेन हिंगा आहा न्हू, मागतले आनी पळयतले. येता रे, येता रे, येता रे, येता रे. Saswata, are you getting this? Hallelujah! And when the rain comes, you will see the glory of God. Hallelujah! Because all-powerful God, my God, He is all-powerful. He is manifesting His glory through you. Through you. Okay. Let's get to the good part now. Teaching over. John 17. John 17, verse 22. Praise the Lord. Hallelujah. कोण तरी म्हणे, सिस्टरीन हे सांगणं हे दिसतं पहिले. सांगणं हे दिसतं. नाल कितले पावटी, नाल फोडून येताना कितले पावटी मागतले धपको. थोडे जण एकाच धपक्यान फोडतात. सिस्टर सरिता भाशेन ठा करून. माझ्या भाशेन नाल फोडून गेला 4 पावटी 5 पावटी मागता, 6 पावटी मागता. नाल फुट्टाना माझ्या लगेच वेगी शरीर फुट्टा ते एक फुटलं. It's coming. Yeah, I'm coming there. Okay. त्यांना सांगलेले फुटामुना किती करे नाल साजमाता. त्यांना ऐकायला हे दिसतं, तरी नाल फुटामुना. Hallelujah. Hallelujah. You hear and you hear and you hear and you hear the word of God, and then faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and ta and ta and ta. तसंच बोले सिस्टर, कितले दीस ऐकलेले हे दिसताले पण आयज म्हाका सामके कळले. समज गया ना? Now let's go to the glory of God. John 17, verse 22. And the glory. Okay, let's read this. John 17, verse 20. Now you will remember that I have spoken this. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Okay? Anches pasot magne korina. Okay? But I magta tanche pasot tanche vorvi moje utar aikotole. Okay? That they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world will believe that you sent me. Amen? So आम्ही सगळे एक जावपाचे. बाबा जसो तू म्हजे भितर आसा आनी हांव तुजे भितर आसा, सगळे जाण ती एक जावचे.
सगळी जाणां एक जावची. हालेलुया. आणि मागीर संवसार सोदमानतलो की बापान जेजूक धाडला म्हूण. आमेन. And the glory, everyone say glory. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. Hallelujah. आणि जी मोहिमा बाबा तुवेन म्हाका दिल्या, ही मोहिमा आतां हांव तांकां दिता. So everything that God is, it is in Jesus. Amen. जे कितें देव तेच जेजू, आणि जो जेजू तेच देव, that is the Father and Jesus, they are one. Hallelujah. आणि जसो जेजू आसा ताचे मोहिमेन, ताचे पदवेन, तो बेगोयनार, तो मोग, तो पवित्र, तो व्हडतो देव, सोड पदवेदार देव, हे सगळी मोहिमा ताणेन आपले पोदिनीक दिला, ताणेन आपले पवित्र सभेक दिली. He has given you that. Father, I pray, open their understanding. ताणेन आमकां दिली ती मोहिमा. ताणेन आमकां दिली ती मोहिमा. He has given it to us. That means everything that God is now given to you. Now, I will go to that verse, Isaiah 43 verse 7. Okay, don't go there. Look at me. Isaiah 43 verse 7 says, "सोगली जी मोजा नावान जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं." हालेलुया. मोजा नावान तांका उलो मारला, राइट? मोजा नावान तांका उलो मारला म्हणजे कितें? जेन्ना बायलाचे काजार जाता, जेन्ना दोग जाणां काजार जाता, जे गोवाचे नाव आसा ते बायलेक दिता, राइट? हालेलुया. जे गोवाचे आसा ते बायलेचे जाता, राइट? हालेलुया. सो जेजू तोर पवित्र सभेक तुका आनी म्हाका म्हणटा, तूं मोची ओकल, यू आर माय ब्राइड. हालेलुया. तो जेजूचे नाव आमकां दिल्लें आसा. हालेलुया. जे कितें जेजू भितर आसा ते आतां आमकां दिल्लें आसा. हालेलुया. आमेन. सो जेजू म्हणटा, हांव तुका म्हज्या नांवान आतां उलो करता. जशें तुजें सरनेम चेंज जालें जेन्ना तूं काजार जालें. हाउ व्हाट वर यू बिफोर यू गॉट मॅरीड? Disa. आणि आता किती फ्रेंडनेस. ओके. Disa असले तू आता फ्रेंडनेस आहे. Why? Because your husband's name is given to you. Hallelujah. तुझ्या गोवाचे नाव जरी तो तुका दिले आसा, तशे जेजूचे नाव आता तुका दिल्ले आसा. So when God calls you, He says, Rubina Yeshua, Maria Yeshua, Sarita Yeshua, not Disa. Yeshua. Hallelujah. Amen. So जेजूचे नाव तुझ्या नावान जोडले आसा. तशे जेजू जे कितें जेजू आसा ते आतां तुका दिल्लें आसा. Hallelujah. Everything that Jesus is now belongs to you. Hallelujah. It is yours. You know, we are cooking here biryani. We are so used to fast food. बगर दिले, सँडविच दिले, शॉर्मा दिले, फास्ट फूड. हांगासर देवाच्या उतराची बिर्याणी ही सारकी अच्छा पडटलें, healthy. You will receive it in your spirit if you receive it in the right way. Hallelujah. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, हांवें तांकां रोसला म्हजे मोहिमे खातीर. That means you were created only for His glory. You are not created for anything else. तुका संवसारापासून रोचूंक ना देवान, तुका आपल्या पासून रोचला ताणें. He created you for His glory. म्हणजे He has created you to carry His glory in this mud pot. I feel like I'm going to shake it and just take this. Stand, pay attention better. देवा तुवें म्हाका कित्याक रुसला? तुवें म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक धाडला? बेश्ट
तेच साप सुद्धा माझ्या आवय बापायन म्हाका साप सुद्धा जन्म दिलो. कितें फायदो माझ्या जिविताचो? कोण म्हाका बरो करना, कोण म्हाका लेखिना, कोण म्हाका एप्रिशिएट करना. When people don't know what is the purpose for their life, the devil will come to tell you wrong things. जेन्ना तूं नको देवाची येवजण तुज्या जिविताचेर कितें ती तेन्ना सैतान तुज्या मनान चित्रांत हाडटलो. कित्याक जरी तो देवाचें उतर तूं नको तूं सांडटलें आनी ह्या टायमार जितले काळोख ह्या संवसारान आसा न्हू, ह्या काळोखान मनीस सांडटा उजवाड नासतना. आनी देवाचें उतर उजवाड जावन आसा, उजवाड. तेका लागून तुका देवाच्या उतराची गरज आसा. Prophetic words are good, miracles are good, but you need the word of God to grow. Hallelujah. The children of Israel followed whatever, wherever God was leading them, they were following, but they were not loving God. They wanted the miracles and they wanted only something good for themselves. आपल्याक जाय तितलेच वेळार ती हुशार आसताली देवा बरोबर, कित्याक तांकां मिरेकल्स जाय आसले आनी मिरेकल्स पळोवन ती देवाचो मोग करूंक शिकोंक ना. पूण मोसेस देवाचो मोग करतालो देखून मोसेसाक पळोवपाची गरज नासली मिरेकल्स. तो जाण आसलो देव करतो. हालेलुया. आणि आता देव या शेवटाच्या दिसांनी आपयता आपल्या भुरग्यांक आपल्याक ओळखून घेवपाक. हालेलुया. So the miracles were good, but they were not good enough to bring them close to God. देवाशी लागीं तांकां येवपाक जालें ना miracles पळोवन. They got addicted to seeing miracles. आज जेवण ना. देवान कित्याक हांगा हाडला, मरोंक हाडला आनी देव तांकां आनी मिरेकल करता. ओके, मागीर उदक ना जाता. उदक ना देवान आमकां मरोंक हाडला हांगासर. हा, मागीर देव चट्टान को चिरता है. ओके, खडप चिरून तांकां खडपांतल्यान उदक दिता. ते मेवल्या उपरांत ते जाता तशें जाल्या आनी मिरेकल्स. ती कंटिन्युअसली 40 वर्सां घुवन ती देवाचें निंदा करतली. बट दे नेवर गॉट टू कम टू नो गॉड. देवाक तांणी ओळखूंक नासलो. हालेलुया. देवाचें उतर मोसेसाक मेवलें. देवाचें उतराक लागून मोसेस शिकलो देवाच्या मुखामळ सोदूंक. आनी जितलो तो देवाचें मुखामळ सोदतालो समथींग स्टार्टेड हॅपनिंग. जेन्ना तो सेकंड टायम जेन्ना माउंट सिनाय वयर चडलो आनी तो सकला येयलो, देवाचें मानामेन घेवन सकला येयलो, तेन्ना ताचें तोंड इतलें, ताची फेस होरिझॉन्टली, हिज फेस वॉज शायनिंग, इतली होरिझॉन्टली, सारकी लायट ब्रायट ताच्या तोंडांतल्यान दिसली पडटाली, ताच्या तोंडार दिसताली. आनी ताका खबर पासून नासली की तो चमकता म्हणून. हालेलुया. ही वॉज शायनिंग बिकॉज ही वॉज इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाच्या आचीपणान तो आसलो. द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज ऑन द फेस ऑफ मोसेस. हालेलुया. आनी देवाची महिमा ताचेर आसली आनी लोक ताका म्हणूंक लागलो, आमकां तुका पळोवपाक जायना. वी कॅनॉट सी यू. सो जितले फावटी तो तांच्या लागीं उलयतालो तो वेल घालतालो आपल्या तोंडाचेर. आनी ते ताका पळयताले. आनी जेन्ना तो देवाशी वयतालो तेन्ना तो वेल काडटालो. ओ माय गॉड. हालेलुया. He could talk to God face to face. He was removing the veil and he was in the presence of God. And so God's glory was coming on him, and then he comes down and then he reflects the glory of God to the people. You understand? And turning देवालागी कांयच म्हाका नासलो. म्हाका तूं जाय. Hallelujah. So you are created for his glory. येवजण देवाची आमच्या जिवितार कितें? मनीस नोको देखून सुसायड करतात. सगळीं म्हणा सैतान फटकिरो. व्हडल्या म्हणा सैतान फटकिरो. जेजू सौत. हालेलुया. तूं फुटी सांगता मनशाक, तूं देवाचें उतर नोको न्हू, तुका फटयतलो तो. कसलो फायदो रे तुज्यो? कोण तुजें आयकना? तुज्या जिविताचो कांय उपयोग ना. 40 सैतानाच्यो 40.
सोदये की देवान तुका इतलो तुझो मोग केलो पयली स्वादेक तुझ्या पासून आपलो जीव दिलो. He died for you. Hallelujah. आणि आपल्या रक्तान तुका विकती घेतली. He purchased you with his blood. He paid the price and said, "You're mine." तू माझे माझ्या रक्तान तुका विकती घेतला. You're mine. Hallelujah. So the scripture says, all have sinned and fallen short of the glory of God. Right? सगळी पातक्यान पडली आणि देवाची महिमा तांकां चुकली. हालेलुया. पूण फावट त्या वेळार देवाची महिमा जो जेजू जावन आसा आमच्या जिवितांत चमकलो. हालेलुया. आमच्या जिवितांत आयलो आनी आमी ताका दार आमच्या काळजाचे उक्ते केले. जेन्ना दार काळजाचे उक्ते केले जेजू आमच्या भितर आयलो. हालेलुया. आमच्या जिवितांत आयलो. हालेलुया. आनी जेजू जावन आसा देवाची महिमा. सो आतां देवाची महिमा आमच्या भितर आसा. हालेलुया. आनी महिमा आमकां केन्नाच चुकची ना बिकॉज ही इज विथ अस इन अस. Hallelujah. And we were also part of that. We were also part of that. We had sinned and we had fallen short of the glory of God. But Jesus, who is the express image of God, He came into our hearts and He shined His light in us. देवान आपलो उस्वाद आमच्या भितर चमकलो. हालेलुया. आमी ताका दारूक केले. आमी ग्रहण केलो ताका. आणि आता देवाची महिमा आमच्या भितर आसा. It's a small thing. It's not a small thing. It's a big thing. Because God, Almighty God, now chose you. मातयेचो बुडकुलो. देवान सुरवातेक माती घेतली. मातयेचे पुतले केले. आपले जीवित आपले सांसे ताच्या भितर घातले. देवाची महिमा आता देवाचे जीवित ईश्वरीय जीवन देवाचे जीवित आता देवाचे भितर गेले. He became a living soul, but he became divine. Dust became divinity. Because God created him to be just like him. In this dusty body, there is divinity, there is God. हे मातयेच्या कुडीन भितर देवाची महिमा आसा. देव जी येता हे कुडीन देवाचे मंदिर ही कूड. You are carrying the presence of God in you. Outer man, inner man. भायलो मनीस, भितरलो मनीस. भायलो मनीस आमचे संवसारी जिवीत, आमचे संवसारी मन. भितरलो मनीस जर जेजूक आपल्या भितर घेतला, जेजू बरोबर जॉइन जाला. Are you getting this? Thomas brother, you understood this? Holy Spirit comes in you. जेन्ना पवित्र आत्मा तुझ्या भितर येता, तुझो आत्मा देवाचो आत्मा एक जालो. राइट? सो आतां तुझ्या भितरल्या मनशाक एक नवें जिवीत मेळ्ळें. ब्रदर, नवें जिवीत मेळ्ळें. आता ह्या भितरलो मनीस तुजो एक नवो मनीस जालो. एक्झॅक्टली देवा सारको. यू गेटिंग दिस? लुक हियर. एक्झॅक्टली देवा सारको. तू भितर एक्झॅक्टली देवा सारके. तू भायल्यान डॅडी भशेन दिसता मरे, मामी भशेन दिसता मरे भायल्यान. हा? पूण भितरल्यान you look like God. You look like God. देवा भशेन दिसता. Exactly like God. भायल्यान मामी भशेन, डॅडी भशेन, पूण भितरल्यान just like God. Because He created you in His image. Inside your inner man looks like Jesus. आप अंदर यीशु मसीह की तरह दिखता है. सब the glory of God is in us. The glory of God is in us. You have to choose. You have to choose whether you want to be dusty or divine. You want to be dusty or divine.
Dust will return to dust, but divine will meet the Lord when He comes. दूर जातली, पूण जाच्या भितर देव आसा, जेजू येता तेन्ना नवी कूड घेवन उठतले. दैविक ऐश्वर्य ताची कूड जातली. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आयज हे उतर आमकां कित्याक सांगता. हे तर तूं जाणांक जावंक ना न्हू, हे तर तुका सजमोंक ना न्हू, जाल्यार तूं शेणलेले जिवितान तूं केन्नाच एकले ना. One thing, you are never alone because God lives in you. God lives in you. You are never alone. Hallelujah. You don't have to fear. तुका भिवपाची गरज ना, कित्याक देव तुज्या बरोबर आसा आनी चलता. तूं चलता तेन्ना देव चलता. तूं उलयता तेन्ना देव उलयता. ताका लागून सांबाळून उलय तूं कशें उलयता. देव आपली महिमा तुजे वरवीं लोकांक दाखोवंक सोदता. प्लीज लिसन टू दिस. देव आपली महिमा तुजे वरवीं मनशांक दाखोवंक सोदता. कित्याक आतां जेजू मस्तक आनी आमी कूड ताची. If Jesus has to walk on this earth, He will walk only through you. तुझे वरवीं ह्या संवसारांत जेजू चलता, कित्याक तूं ताचें मंदीर. हे हात जेजूचे, हे पांय जेजूचे, हे तोंड जेजूचे, हे दोळे जेजूचे. आमी कितें उलयतना आमच्या तोंडांतल्यान आमी सांबाळून उलोवपाक जाय. If God is truth, जेजू तूं सोड, जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान फुटी कशें येता. जेजू तर पवित्र, जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान गाळी कित्याक येता. कित्याक आमी आसुनूय आमच्या भितरल्या मनशाक एक्टिवेट करूंक ना. आमी ह्या भायल्या मनुष्यत्व जें आहा न्हू, भायले मनीसपण जे भायले आसा तेतूनच आमी चलता. अशें मोगाल भाव भयणीनो, भायल्या मनीसपणानूच चलचें जाल्यार तूं सगळ्या पडत रावतलें. पूण भितरल्या मनशाक जागृत कर आनी चल. लेट युअर इनर मॅन कम अलाइव. So Smita, because your inner man and Holy Spirit is one. You getting this? So it's not about my preaching. I can preach a sermon to you. हांव तुका एक sermon preach करूंक शकता, पूण माझ्या चालत्या जिवितांत तुवें देवाची महिमा पळोवंक जाय. You have to see that in me. People have to see that in you, not just in church but in your life, everyday life. So Smita, तुझे उतरां मोगाची जावपाक जाय, कित्याक जेजू तुजे वरवीं मनशाचेर उलयता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचे नदर मारतात, कसली नदरेन आमी पळयता. You know, we have this habit of saying, Gandhi, right? Because I don't like to use that word, Gandhi. But, खंयची नदरेन पळय, देवान सगळ्या मनशांक रोचला. सगळी रोचना ताची. आमी कोणाकूच, we cannot put down anyone. Are you getting this? कसली नदरेन आमी पळयता. जेन्ना आमी वायट नदरेन दुसऱ्यांक पळयता, ती नदर देवाची न्हू, ती तुजी. पूण जेन्ना तूं मोगाची नदरेन, बरे नदरेन दुसऱ्यांक पळयता, ती नदर जेजूची. जेजू तुजे भितर जिवंक दी ताका. And Jesus live in you. Hallelujah. जेन्ना तुका बोगसूंक जायना, तें तूं बोगोस ताका म्हणटा तो जेजू. बोगसूंक म्हाका जायना म्हणटा तें तूं. पूण तुजें तूं आयकनाका, पूण भितरल्या मनशाचें आयक. हे मातयेचे कुडीन भितर देवाची महिमा आसा. आनी संवसार आशेला पळोवपाक देवाची महिमा. Hallelujah. संवसार आशेला. The Bible says the creation is waiting.
संसार आशेला देवाची महिमा बोलून तुझ्या भितर. Will you allow yourself to be used by God? Will you allow yourself to become the carrier of God's presence? Will you allow Jesus? आयज तूं देवाक परवानगी दिता देव तुजे भितर जियोवपाक, तुका उजार करपाक. तुजी ही कूड देवा पासून घडलेली आसा. That's your purpose for your life. You are created for His glory. You are created for His glory. Crush the suicide spirit with that word. Crush depression with that word. हांव ल्हान आसली तेन्ना येवं तर हांव नाका आसली, पूण म्हजो पाय म्हाका म्हणटालो तूं जाला तेन्ना मरोंक जाय आसलें. आवय बापूय आपल्या भुरग्याचेर बरें उतर उलय. सदांच म्हज्या मनान आसलें की म्हाका कोण मोग करिना. कितलेंय केल्यार इट्स नॉट इनफ अशें हांव चिंततालें. स्टडीजान बरी आसली, स्पोर्ट्सान बरी आसलें, सिंगींग डान्सींग सगळे टॅलेंट्स म्हाका आसले, पूण तरी घरान म्हाका एप्रिसिएशन नासलें. आनी सदांच म्हाका ही उतरां मेवतालीं, वच आनी मोर. ही उतरां म्हाका म्हणटाले. आनी हे देवाचे उतर म्हाजे भितर नासले देखून ही पांयची म्हाज्या उतरां म्हाज्या मनान आसून हांवें 3 फावटी सुसायड अटेम्प्ट केलो, कित्याक हांव देवाचो मोग आजून चाखूंक ना म्हूण. हांव नाका आसली. देवान म्हाका आपले मोहिमे खातीर घडलेले स्पेशली म्हणून. हालेलुया. देवान तुका आपले मोहिमे पासून घडलेले आसा. ब्रदर, तुजो पर्पस कवर जाल्या बाबा तूं हुंय वचना. Hallelujah. You are going to walk healthy, live healthy, brother. Hallelujah. देवाची येवजण आसा तुज्या जिविताचेर, आनी जें कितें तुज्या जिवितान घडलां, इट इज टू मेक यू टुडे. तुका घडलां देवान आपली महिमा कॅरी करपाक. तोडला मातयेचें आयदन तोडून आपलो उसवाड तुजे भितर घातला. आयज हांव तर ह्या जाग्यार आसा, इट्स ओन्ली बिकॉज देवाचें उतर हांवें म्हज्या कानार पडून म्हज्या काळजान आयलें. आय नो नाव. हांव जाणा आतां म्हजें जिवीत देवाचे मोहिमे खातीर घडलेलें आसा. And that suicide devil can never come back to me ever. I belong to Jesus. I'll touch Him. You are His. No matter what you go through, you are His. He's allowing something, it's okay. You are His. Hallelujah. तू ताचे कितेंय त्रास येवं जिवितांत, तू ताचे. Open your hands. Let's pray. Thank you, Jesus. म्हज्या सांगात पळोवन बापा, आयज तुजें उतर म्हज्या काळजान भितर रिकला बापा. तुवें म्हाका तुजे मोहिमे खातीर घडलो म्हणून हांव जाणा. म्हजें जिवीत सापसुलें न्हय, म्हजें जिवीत वेस्ट न्हू. तुजे खातीर स्पेशल म्हाका तुवें घडलां. आनी जेजू, तुज्या रोगतान तुवें म्हाका म्हज्या पातकांतले सोडून म्हाका तुजें गेलें. ही म्हजी कूड तुजें मंदीर. हे कुडीन सावन, ह्या म्हज्या जिवितान सावन तुजी मोहिमा दिसती पडो दी. ह्या संवसाराक कळोन येवं दी की जेजू एकलोच सोमी म्हणून, जेजू एकलोच पवित्र म्हज्या जिवितांतल्यान तांकां कळोन येवं दी. आयज हें म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पित करता. कापचो खोर म्हज्या जिविताचेर. हांव जाणा सगळी पदवी, सगळो अधिकार जो बापान जेजू तुका दिल्लो, तोच अधिकार म्हजे भितर आसा. हालेलुया. आनी सैतानान म्हाका कांयच वायट करूंक जायना. Lord, I surrender my life to you in Jesus' name. Amen. Amen. Lift up your keys, brother. Lift up your hands, everyone.
हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship you alone. Hallelujah, 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 hallelujah. Forever and ever and ever, Lord, you are my God, you are King, Lord. There is no devil that can succeed over my life. माझ्या जीविताचेर कसलेच सोयदनाका yes मेळचो ना, सक्सेस मेळचो ना. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान म्हजी कूड देवाचे मंदिर. Come on, somebody needs to say it over your body. Say it over your body. No devil can touch your body. No devil can sit on your head or sit on your shoulders. Come on, say, my body belongs to Jesus. My body is a temple of the Holy Spirit. Hallelujah. माझी कूड देवाचे मंदिर जावन आसा. कसलेच गाडया पोड म्हाका लागू जावचे ना. कसलेच वाईट माझ्या कुडीचेर येवपाक जावचे ना. कसलीच पिडा माझ्या कुडीक भितर उरोंक जावची ना. Hallelujah. Come on, say that. No evil can stay in my body. Hallelujah. Come on. Come on. I want you to just for a few moments speak in the Spirit. Talk in the Spirit. Pray in the Spirit right now. Arabahasa marata materna kasi. Merakita barahosh kalemania namakose. Merakate. Let the Holy Spirit pray through you. पवित्र आत्मा माझ्या बहिणी माझ्या भावा तुझ्या भितरची येता. पवित्र आत्मा तुझ्या भितरल्या मागणे करता. Shabara barak masikara mantelese. Shabara bahata sete. Shakara mantele ketekera nase. Horaba nama nama satene kese. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर तुझ्या मनान वचून तुझे मन साफ केला. तुझे मन साफ केला. तुझे मन नवे जाला. Your mind has been renewed because of the word of God. It's changing the way you are thinking. जसे तू चिंताने तसे नो माझ्या बहिणी माझ्या भावा. देवान तुझो मोग केला. You are loved by God. देवान तुझो खूप मोग केला. तो केन्नाच तुका सोडचो ना. केन्नाच तुका सांगचो ना. एक सुरे अनाथा भाषेक तुका सोडचो ना. He's there with you. I bless you, all of you, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you. You may sit down. Yes, we will take up the offerings. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. उक्त्या मनान आसत्या तणान देवाच्या वावराक जशें तूं दिता विशाल काय. Remember, you give it with thanksgiving. God's going to multiply all your resources. You will never lack anything. Thank you, Lord Jesus. मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम.
मेरे कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरे सोच से भी बेहतर हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। Oh, thank you, Lord God. Father, we thank you for this beautiful time in your presence. Shashik pada your veil, जे उतरतोय आमकां दिला आर्गां दिता बाबा, तुज्या भुरग्यांनी तुज्या वावराक जे दिला ताचेर तुजे सुबांपडी आशिर्वाद पडो आनीक वाडो तांच्या जिवितांत सोंपली तांची बेसांवां. I bless each and every individual in this place. जांकां दिवंक घडोंक ना तांकां पासून सोया तांच्या हातांत तूं बी दितलो आनी ते वोगतले जेजूच्या नांवान. Hallelujah. Amen. 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 God bless you.